nga Idinda yeteekateeka okufuuka site byerina okutereeza n'ebingi emivuyo mu nsonga d'eitaka enkola embi ey'emirimu okulwanagana kw'abakulembeze nga kw'oteera n'obugubuze n'ebizinga emyenkulankulana era ebizibu ebifaanana oti ni bino n'ebiviirire kwabaire akulira abakozi munisipaali y'Idinda okufuumuulwa. Francis Byabagambi abaire amaze mu yafeesi ebbanga ly'omwaka mulala n'ekitundu asiibwire nga tiyeeyendera. Ono okusinziira ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga yagobebwa mu yafeesi kubikobebwa nti yalemererwa okulungamya enkola y'oluguudo oluweze obuwanvu bwa kilomita 12 olwa Main Street mu kibuga eky'Idinda. Waire nga n'omuzibu abaire akibona ono we tumubuuziza ku nsonga dino adeegaine. These are mere allegations which will have to be proved or unproved. Ku nsonga d'oluguudo aviireyo yalambika engeri ye lunaatambulamu era yalabula n'abakulembeze okwoteera n'abannayidinda. If the complaints drag on and on and on, possibly there are some people who would want not the work to be completed. I know they are there, maybe for various reasons, but obviously it will be the public that will. Era onaakoba ekiremesiisa enkulankulana mu Idinda n'entalo edda abakulembeze. Because I mean there are some people who had their own interests, and I mean there are some people, especially those ones who were interested in land, and that's when I made it very clear from the beginning that I have nothing to do with land. We tuwogeire ku n'abandi ku bakulembeze ono bamwogeire ku byandawulo. Omulimu ogw'okola accountability involve accounting gwa mulemye aire kumbali aye naye nagwe banaleeta singa atanayira mu bino ebibairewo ebya tawunikira kabyabaire akola. Of course the community abantu bene baida kuvaayo bakole batya raising to the occasion okulokola esente da Usumid sente da World Bank ibanda abaana bona abaana bange nabajja okola otya okusasula. Bwe drafting budget gye twali twankamala omwaka guno twayikirizaganya nti ayikize bayine allowances zidayibwe aye abakozi nga nibo batuuka kubatenduka mu office kubanga obusente bwe bagayita bona basobola okubaawo. Kino tikiyaka nendo twala mu kisooka ebaza President Museveni ndiye bali kutulumuukirira kubanga tubaye tukuba enduulu ngeza tulumuukirira mpaka abazize ekise bamutuuseeku yawulira omulanga gwaife yakoba ati be aveeyo bateewo okunoonyereza. Okusinziira ku b'ekitongole ekya Revi Consultants International Limited ekikulemberwa omukenkufu Augustine Wagaba, Uganda efiira obuwumbi 600 olw'obugubuzi obukolebwa n'abakungu ba gavumenti okwoteera n'abantu ba buliido. Era nga kino okusinziira ku alipoota ya kalisoliiso ey'omwaka 2017 emisango egifaanana oti ne gino gisinze okuba mu kibuga eky'e Kampala mu disitulikiti ya Arua, ey'Idinda, eya Luweero, eya Kamuli n'Iganga. Obuli obw'enguzi n'okozesa obuyafeesi mu bakungu ba gavumenti n'ekisinze n'emesa nkulankulana mu mawanga ag'endawulo ku lukalu lwa Africa. Samuel Mwesigwa, Baba TV.